Assalamu alaikum. Mi ara ɗo mi ko 5 walla 10 minutes. Mi hiwro on fof goto be inde mum e yettode mi landostay on fof mum hiɗon e jam haray ko amora asora ha heɓa kasora. Kono mi heɓi ɗo hunde urgent mi tawi ɗo ko ma mi ara mi waɗa alerte o vidéo ɗo daɓɓo haray ko musidɗo mum Diallo Mamadou Mokhtar Diallo Mbappa Diamin ari ɗo ka kikiɗe ɗo hande ñande 31 lewru mars, mois de mars, le 31 mois de mars. Hande mars 31 on 2026 lanni haray mois de mars 2026 on lannay hande, donc haray ko 1er avril wonde e wadde gilandema janggo e alarba. Haray mi hiwro jama on fof mi weltano Allah on enelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weltano Allah on ko tagi en kon e ko wurni en o sellini en. Mi weltano nelaɗo sabu ko woni kon sabu fi dinal islam ari e nder aduna o tabiti ko on ɗum mi faala yewde ɗo ko fi Tola Ba ko neɗɗo mo mi hana arde mi yewta fi makko ka réseaux sociaux ɗo normalement, parce que Tola Ba ko bappa wiyatanmi min. Kono si tawi woni mi nodda mi wawatamo heɓude WhatsApp, mi wawatamo heɓude hay nokku si wona sifani haray mi woni obligé argol wowla ɗo. Miɗo yaafino e bappa makko en e musi e makko ɓen fof miɗo yaafino e mum. Kono kanko Tola Ba jama lagine on no hani andude fi Tola Ba tentini enen nanaɓe ɓen ko yewta kon. Imo yewta koye fof par ce que o wowlay français, o wowlay pular. Kono no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe wowlayɓe pular tatara hiɓe yiɗi ko Tola Ba yewtata kon. Wona ella ɗum ko normal, par ce que sa yi yimɓe ɓen no yiɗi ko Tola Ba yewta kon ko tañƴinagol Tola Ba no tippi ka tiiɗi. Ɗum waɗi si ɓe yiɗi ko yewta kon, wona e bukuwal. Menen noon anduɓe wondema koye bukuwal o tippi, menen ko ɗum woni fayida min wawata heɗadema. Par ce que goɗɗo si tawi woni hande ka fewndi ɗo ko wawata andirde oɗo neɗɗo yiɗa yimɓe ɓen ko tuma tawata har hay WhatsApp a wawatamo noddude heɓa a hiwrotako, a noddatamo on hiwrodirta kanko tu woni neɗɗo heddi kon fof mum ko baali makko. Min on ɗo neɗɗo mi wawata yaadude fewndo hande ko aduna o fewndi ɗo. Ɗum ɗon haray ko go'o taw mi nani himo yewta fi Alhaji Silalen Diallo. Tola Ba min waɗima avertissement gilandema rawani min innima kala nde wolɗa Alhaji Silalen Diallo haala ka moƴƴa min jabotoma. Min yiɗano noon ɗum wona débat hakkudeji men, par ce que tampinay yimɓe men ɓen, tampinay leñol men ngol. Joni noon fiwata leñol men, fiwata suudu men ɗum tampu, fiwata leñol men ngol tampu, fiwata jama lagine yiɗuɓe maɓɓe wota ɓe soñjo. En hana wadde débat mettodiral ngol hakkudeji men, ɗum hanano hakkudeji men. Kono a wawata jokkude unique leader woduɗo on fewnɗo e nder lagine Conakry, Silalen Diallo mo Allah dandi, Mamadi Doumbouya en tatara no wonno préfi wargol Silalen Diallo. Allah danda Silalen Diallo, daroɗa ɗo e wigol Silalen Diallo ko PRR. Silalen Diallo hula no waɗi ni ene wattiri ni, an hiɗa jogui frappe ko on ɗum frappuɗa gilandema tagaɗa. Hay bobo a farapali gilandema tagaɗa fus ala ko farappuɗa. Min ko miijininmi ko ɓe yimɓe iwtiriɓe ɓawma hino doga e ɓawma no inna wondema yiɗa jogui frappe on ɗum joguiɗa hay fus e sare aduna. Puttere ala ko joguiɗa ko yete ɗum ɗo farapay. Ko fi honɗum ko ɓurinmi noon laɓɓinande wondema hoorema nde ala e gollude fes, hoorema nde ala e gollude. Mi andino ɗum gilandema fewndo ka dartinoɗa men, fewndo Alhaji Ousmane Fata ko ukkodiraɗo ko Fouta Diallo
yimɓe ɓe faama jeyaɓe nder Fouta Djallo suɓodiri faala bonnugol inde Alhaji Ousmane Fata ko an tawaɗa e ɓen yimɓe bonnayɓe inde Alhaji Ousmane Fata ko e kala mawɓe moƴƴuɓe ɓen fof tawa ɗon e yimɓe bonnayɓe fi ɓen ɗon mawɓe ko gilandema ɗon mi andi har miɗo watno confiance e ma à 80 à 60%, kono ko gilandema ɗon mi watti kadi joni mi joganakima hay 2% confiance fi hedde hoorema nden hino gollude watti honɗum ka wattuɗa ɗon mettinalngol Sédhiou Diallo yenna ala ko a wiyata Sédhiou Diallo ɗum ɗon Alhaji Ousmane Fata ko antigui a regreti ko honɗum waɗannoɗa konko waɗɗa ɗon bambanɗa ɓe hanaka bambanede contre Alhaji Ousmane Fata ko antigui a wino a yafinike ɗum a watno vidéo wiɗa a yafinike ari a andali kono a faami joni Sédhiou Diallo hunde waɗama ha hande ange Sédhiou Diallo o meeɗa mettodirde konguɗi sa propose Sédhiou Diallo yo jaɓu wonande Alpha Condé premier ministre ɗum ko rowani avant 31 décembre 2024 woni ko propose noɗa ɗum Alhaji Sédhiou Diallo innuma ko ɗum o sakkitoto wadde adna on nanantamo himo accani Alpha Condé 2010 o accanimo 2015 o accantamo hande kadi o wata kanko wona fi litugol fi wonugol premier ministre o faala ko litugol fi wonugol président de la république ko ɗum woni ko faala Alpha Condé laamota ko mandaji ɗiɗi fuɗɗo waɗugol manda tammo Allah on pottinamo kanko Sédhiou Diallo o ara ɗon kadi o signanamo wondema yo wonu président kanko Sédhiou Diallo wona premier ministre ko ɗum ɗo mettuma amene meɗen inni ɗum Sédhiou Diallo bravo félicitation min inni ɗum Sédhiou Diallo Sédhiou Diallo ko laaɓi pos wowli so o maayay o laamaki mo wakkili mayde o laamaki kono nanantake mo hande kadi ko kanko accani Alpha Condé ha Alpha Condé wonti président de la république Alpha Condé ko innimo ko yo wallumo o gay o yildito Guinée o waɗa troisiéme mandat makko on tuma Sédhiou Diallo ƴetta Sédhiou Diallo ina ñett ko ɗum an e Alpha Condé tawi ɗon darodi hedde ɗon Sédhiou Diallo yeeti on watta ɗum gilandema on tuma fuɗɗiɗa yende Sédhiou Diallo ko ɗum Sédhiou Diallo waɗuma menen komin faala Sédhiou Diallo ko yownu président de la république wona premier ministre hande kadi hande fuutankejo on menen wona poste premier ministre min wullani ɗum meɗen haari ɗum tef meɗen renti ka bawuri woni ɗon premier ministre chef de rien premier e nder ministre ɓe ɓen chef de zéro chef de cadavre chef de tiers chef des assassins chef de torture chef de malheur ko ɗum mbawuri woni an iloba an wiyeteɗo on toolaba ko ɗon an kadi wonɗa wa seeɗa mi wolora ɗo inde iloba kono iloba simi wolami kaka moƴƴi ɗon ko an ilo an yafanolande an toolaba mi woni wolde fimu a faamude faama moƴƴan toolaba mi ñawlima ha janggo e nder 24 heures si a rectifiaki ko vidéo mo sakkitiɗa wadde on mo koto Amadou Moukhtar jippintini on wattimo audio si a rectifiaki audio on mi aray mi jippinanama ko a meeɗa ka jippinanede gilandema tagaɗa mi ƴettay hersa e fof e ɗuma fof e sabuji ɗin fof ko woni hakkude men ko mi ƴettay ɗum mi hibbaɗa mi lootama ha laaɓa pos mi wujama ñamako mi potto mi jooɗo minen min anda hiɗa farapude goɗɗo minen min anda hiɗa farapude ya Mamadi Doumbouya farapa mo wayri ko a farapo o maɗum yahana maɗum yahana ɗuma ko andini minon hoorema nde gayni nawnude fes e ono yimɓe wonɓe lan heɗade ɓen fof wattane hakkille moƴƴa e toolaba par ce que toolaba hoore makko nden acci wawde gollude fi honɗum o nani ko inni kon wo Tumba Jakite ma yaade
ko pour lui Toumba Diakité ma yaade embale kan o waɗa num précise wayri haray yimɓe wawɓe wa Toumba Diakité ɗuɗuɓe no heddi ɓaawo harayno no nanno kono wiigol kanko himo hooli Toumba Diakité ma yaali wota goɗɗo wi ɗon Sellale Diallo heeɓi victoire minen min innali Sellale Diallo no heeɓi victoire o laamaki leydi ndi komin inni fennunoɓe ɓen wiyayno ɓen Sellale Diallo mara gonga hande ɓen hande ko ɓen hersi Sellale Diallo ko Sellale Diallo innuno ko wondema justice lagine on o yaata o tindo justice mo wona justice fenande holli kaɓe wari Toumba Diakité ɗo kaɓe assassinimo ɗo kaɓe jogiiɓe yimɓe ɗo holli wondema justice ala lagine hiɗa waɗɗum e ɗiɗi yahu tawoyaɓe toon Farapa Mamady Doumbouya wayti ko a ɓiɗɗo gorko wayɗa haɓɓi Touba yaw Farapa Mamady Doumbouya frappe rien de tout goto no woodi kadi ɗo ivoirien jo jofojo wonɗo jindude ɗo ɗen no waɗana Mamady Doumbouya en campagne onon ɗiɗo mi hawtodira e on mi loota on ha laaɓon pos anda ko makko so walla ko makko sa mi aranayo komin Diallo Mamadou Moutar Diallo ma fajami 31 mars 2026 haray vidéo mi alamo e juutinde par ce que miɗo woodi komi jokki mi andini on tun haray Tola Ba meɗe maridi contrat si o retirali ko wowli e hoore Sellale Diallo kon mi laatinayi ko mi wi'uno ko wondema si o wi'i Sellale Diallo ko kaani min jaabotomo mami jaabotomo ɗum ɗon ko sûr et certain si Allahu laamiɗo jaɓi haray noon wayri tan on ala onon arɓe ɗo ɓe on fof mon miɗo hiwro on miɗo jarno on miɗo weltano miɗo wewlira on kadi Mourad Heseri Allah ɓantufimo waɗa barke mon waɗa barke zuriyaji mon ande wondema mo wi'i hande Toumba Diakité ma yaale on ɗon hande haray on ɗon on nawnare makko nden no tiiɗi wona nawnare sama kala o jogui mo wi no jogui frappe hande yimɓe men fopp no nanga no joga Nene Ousseyn no nanga joga o Farapani fi ɗum Fonike Mange Billo Ba en no nanga no joga o Farapani fi ɗum Aliou Ba en no nanga no joga o Farapani fi ɗum Mabori en no nanga joga o Farapani fi ɗum goɗɗo wata contre ɓiɓɓe Eli Kamano minna ɗo kadi félicitation Eli Kamano mi nani yewtere ko waɗɗa kon e haala pular e jakayɗa nana pular ɓuuri ko min mi nana jakayɗa wawi wolde pular ɓuuri komi wawi wolde pular kon félicitation Eli Kamano brave donc vidéo ma on je vais lui partager à partir de demain inchallah Eli Kamano donc Dak Kamano mi nanno no wowla pular jakayɗa ɓuuri Dak Kamano wawde wolde pular on jarama yo Allah moƴƴinan en fewno ɗo kala guinéen jo faalaɗo yo moƴƴu ko noddata ko ɓuttu e teddungal e yuɓɓodiral ko ɗum o noddata wona sifa o division ma ɗum critication ko Tola Ba en woni e wadde ɗo minen min ala ɓuuri Sellale Diallo ko minen takko vive Sellale Diallo vive la Guinée Conakry ko ɗum mi wiyata menen Aba Mamady Doumbouya avec tous ses clans avec tous ses tiers les gens qui gouvernent pour tuer les gens c'est des maudits Diallo Mamadou Moutar Diallo makko jam je vous remercie mi arta e mon si Allah laamiɗo jaam o jaam e gise wonene on jarama